Ole rei tak mai kan rea a chan chu karon post to anghanin ka zia sa zong zong khalau bo veka tin story mu ta lo buk nen zan ina tangin kan han chan chhole do na ni khongai takin min lo ngai thlak sak le theu don nya ta I bung rukna rin pu te in ne tur vela po an boy chhautana ta I ero angai vel lo lam ani bok nen atangkai ve vak lo ma filmi zia po aboy le ta vak lova ma se ta I chuan nai tam lo shama du anu po khatia ma fili a ta ka kha chuan anin be manglo ani bere ama ma fili ero chuan khang thil thleng kha ashile to mi alo ni om shimin azia adang le vek to elis nen anin zui chuak na sa a ina mu tur an tam lo khop mai pushwayate thatna riau chu rin puya ne na in rol vak ka tum lo I in sen sauna tur om zat ka pe chianga chumi chuan in khung len tumla I man ban le ita ani zui to mayang ti in a poisa in a pe mi a rin puya tan puitlin na kong thata kani nu le pa tam zo khi chuan kan fa te kan ring tok lo nge engki ma kanin rol ve zela an kuta poisa hlan kha an she ni berina lang nu pui pasal nei mai tur an fa te pon mania in ngai to tum boy lovin nu le pa an ring ta thina puitlin an hlatlat zel rin puya ero apa fin na azara aril ro aseng na sa a akuta poisa ahan omta ka chuan sen so tlem thei ang berati a abang po an nakin hunata na khol adu ta chi arenga thil thata kani nule pa te chom tura nu pui nei ve ngot te hi afu lo zia kan sha chau zel mai hi mo ruati te lampo an chang ve viau pui huta lom an tum shan lo na a an khot sak apa ngai ve bok nen thuan chom tur lama an turu mel viau ruati chu raino ho chi ani ve bok chi a cherin a thu that mai heti lai kara soi mai the mi alo chu ma feli x du omaron kir le hi ani nge ma feli khan do ta soi jok ama ai ma in an boruak a thajoka ma feli nen an chuak zut reng mai pushwaya hi helam konga hian a strict vak lo nge ni a en liam mai zela a chavek ani te che kang chu Chris apo Malaysia ajin atum dewa rin pe te in nei nu alolo hazin atum deu tin khatia ta I adora ashwailu achang khan a bezui tamia alo le ngala ta ipon angai ven lem lo ma se aruk tak chuan chutia are le mak chu mak ati in angei lek zel rin puyan chiana ahman dona wangin an ina po aron lo jinga ta I chu lo thei lawa bak a bengai me ulo ma se ni khatchu ta ite an ban ma dewa wangin JJ le somatenen lomki mate restaurant an chola Chris le Elis de baka amte te an lo chol ve a Elis chuan aron noi varvar anui let ve a Chris ero chuan amel thak lo ei turan cha a anron da harlu tuk chu zaidam lem lo tak soma chuan waiter kovin achan azota anin biak lai mekin nula pani anron lut ve a rei pon chut ma in an ei tur cha aron thleng tamai si ta ite cha kha chiam a har cha po ani lawa chuti taka hun an du rei chu athin rim thak ve bokani soma bok chu avakal tahmi a anu loka anin hial da deu nge ni an thom aring deu manager aron lang da hlawa soma chuan thilom chia han sei chuan e khai chutianga angak pe lo de chu lo chol male kula ti nia min chwa san theyang ati tada imai om ve dang te pon mak an lo ti viau maya lungoi lo zeta chuan tum lai chuan Chris o hian nangkha bani ni manager ni tlak ini lave tin waiter po khai tel ve ang keine pon kan lo mureng dikna in nei mi alo aron ti ta mi amaile manager chuan min ban turin tunge ini a ve mai mai che chapo che thiana lo ti a ani hi karni che ala tho na ani staff te pon an sei sel zo kha ni renga lomki ma chian pa chian le chhongani azia renga chapovin a hnuai thokte tan chuan a torhlel omngot takang an manager ni chen chimlama an pem thu tawanga man mo taka an lak thar kha ani a
zirchian na po an nei fum fe lo ani Chris chu anui hul haka a phone phorin tu emo a call ngal in manager hi a chemoi vak lawa ka ban tamai a thar ka lo ngai tu ang a ti le mia manager le waiter te chu an meng phok to hle eitur an pek masak jok nula te khan ke mani wangania khonga yen ban tir lo sham ro an lo ti a masri an boy tira an chongkam kha a om ve te chuan an la shevek kan lan da na changte hian kan zo min kan zom lo ve lom kan in thlau ema min lo pi ma cha ani po in sechel ngam turin ni lo ba ka hetiang dor changka nga te cholve in tum reng reng e man po in ne zo do nem ni ti kha an chong du da na ni a Chris a chuan angai poi mo te chiam lo a chan ero a chang lo thung lom ki mapa berin Chris a thutluk na chu apom ta si a manager le waiter te chu in thak turin an kalson ta nak nak tata e chuan a enjoy reng Chris a thutluk na chu arong ma dewem o chu ati a ma se eng ma soi du lo thil thleng tur ang a thleng zo vek to si a dik tak chwa manager kha ange ve la tak boka lom ki mate pon thil thlen dan sha si an thin rim ve thawang ei tur po an ron peta a an bawruak ero chuan ama a phato lo je te chuan Chris a hne na lom thu an soya dam thu phian ani kha sup a hop le thu tange a cha thei si a lo ti dai angai na shelo ze tin ta e an mela ani la alo nui ra ra soi chwa khera ngai lo a ti sapa elise chuan Chris ho to ila zan in program kan ne kha ta kan kalang zan in chu Chris ate ina karya kang ti in aron bu khom zawa Chris abana akwa bok ain ti nei tu mel kher mai aka jen hi a chuang ve e mani ba ka anin po zwal big book nen so man an chut fel nuwa ega jen thar chule amel dan che kha apuan noi riau a te zawa tata in ngoi ro alo ti mak thung zana Chris chuan ka hnai lo che atangin i pale chan tlat zan in chu pangpar hlir lo ngai to te o aron ti a tata inui azange mai pian pui me ja athak ngo theilo pangpar te chu ka ngai na ve rengalom awati ve a i pian pui ni ma se chen khat khat chu i thian ti atanga i nei te po an nia lom aron ti ka me ja thak i tum ti na me awati chuan ka be dong ngai lo ka ti kha aron ti a tata ilung pho arang deu enge mo ashiat ni imo exam zo a hian bial pa ne ve ka tumalom awati a Chris a are de wangwang a hnu de fe a chalom mi pahwal lok te nei to em aron ti a soi lak lo to si nei lo je an lo zong don ala ti tak deu Chris a chu anuya zavia wang karin tlak lo em ni aron ti chuan aril ru ati boy deu abial pa atan nge ati a abial pa tur zon sak tu atan zo chandan tur a shelo hle chong swal hlau bok si ka shenang ati tangota kalo bo zuyang aron tile engzo ka soina nge azo top ngam bok si lo ole ati ta topa hei kan chuak dona eliste nen ni phot lekha zer nuam aron tile thlapa midang hi chu a anglo je nen po akumakum anin kom to hetiang deuh thlap hian anin kom ngai lo Chris a hian angai saklu tung ma ti a hai to biak lawa ador atong khum dana changpon ma si a hnu loka a in lak shan le ta ka wang khan Chris a chuan a fiam kwal mai maya angai to kha ania alung po oi lo lek hial Chris a du angalan chu a she viau na a biak tak mi a lo chang khan anuna engtin emo mun chu achang to ti a she thiam ve thlat ma se soi chuak ma cha tu ni ero atum lo bur mai ani exam anai ve to boka lekha po azir ngor angreng rin puya chilonga azin loka anin nei na tor thil vela ma filila ina tam silo in chunga chuan mal takin ani ber mai chu dar som vela muta zawi angai tu chuak le a that tu la mantik ni thei silo police te chu adem lek to a ching ser to ang ti in ma fili room lama thom a sheta
mi pa othum du tani awangin mak ati deu du oma ani ring ngal anin zuina sa uchuaka apin tana hial a hruai lut ngam to ti na ani mai thom zong a she thei bik launa a anron lu achanga minute nga hnu vela ma feli rak thom le du oma rum hmut thom a she zuita a enge anti ti chu a she ve na sa nuam ati lo ema wangin earphone avwa ta daya masri a hlangai thla ka ril ru a pe pum hlum thei bik lo an be rei phian box ya a earphone a hli chuan an thom alo re to WhatsApp a lu zuai senin karon she chuak che ti in blender thala ki ron thona anui hak nia anin hau to chuan hei ba kian in vak lo nuamin vati om ve avati a kan la chan don chau chian ka char thara a so vek don aron ti ham zovi awanga alu chun ril runa po aze om pha ve de wang chumo anin tek zo a tata ipo chuan phone ada mak devin chris ate kalna om vel angai to a chu thil chu du lavin a let ton sek alo mu hil ve ta niang cover don na ya chiang chetin hara ameng kwal shek enge moni launa maktak mai hian aron to ama a chungril a fan bok darli alari lau hlek khwa po ala thim eng deva mut athiam lawa thim le lu tu ka mut athiam heklau azun chuak chu a shero ro mai ayep thei tangang lo nge tho phang zatin bathroom apana azun ker lai chuan a sha swal nge apindan kong kari ro ka sha ma se akal ti a sha chiang man moru ang reng takin awa chuaka akong ka chu alo le in kal thape thowain khum apan le a alama thauba ka class kal lo ni ani bok nen thoma wak atum shan lo aramin awol ne ro puisi amu hi le theilok lawa aril ruwa engma a hek lo amai mi chen chuan a chungrela hlauna mak takin atuam tatlat aming vata engma le tuma mu se lo aril ru in atong chai ngal chong chai hi chu ape veriau chong kam ero thiam lo viau thung atong chai thiam berle dil tam na zong in chan an hubik chong le nem le tata chiang lu tuka bengaron ji chu mak atilu tuka ameng phok sha mai a hoi kwala mishing tu ma dang an ve bok chilo kha o kha asia nu zong ani nge mai ma si achi ai dewa wangin angai to thiam lo achian nai tak chu ani nge yang amut aron chuak ta ema aching ser to ang ti in tata min puiro aron ti le ta e ati mia a ola chu ring ang reng chu ta le adam chung a hlau ber chum ni turin chu o chu ama hwal velin an phun ta sup mai achang le chap thom te ngik fe te thinrim orol te engkim mai chuan ama an hwal sup ni berin a sia abeng a hup to pa a room chu chwa san tumin a buai khop mai anu a kautor twara in hnuai lam dai ani awangin a thom an she phasilo ma se arak thom aring dewaniang ma philippine dan kongka churon in hongin thlaphan mil je thian ron chuak ta a ta I chuan lo pom chot mang ang em hian ram huai ati tham chiaka ma phili chuan mo ram huai a alo ti twar buk ngat pa in o karuma ati sok ma phili chuan lo mel deuh hian a room chu awabia tu man lo tata ati mek lain tata iphone arida tlang mai dik tak chuan hlau to chu tiang huna khol chu thil thalam ani ngai se lo ma phili chuan iphone ri ti in room lam chu awamel zawa ai kala do lo ati bur ma phili chu anui ringot ama chu valutin tata iphone chu awalata a jeje ati ania ti in ron lekwa laro ti in alo thlir thung mei chechel le hwai sen tak ni se kha zem nak emo zinglam darli bor vela athil ton zet chuan ani na dik tak mei chejia ron phau chuak chiang viau mai kha o ashiat la kha ashiat nu ang boxi ma feli le jeje chu anin be mola enge an soi po vashi mu mal lo jeje tin alo ngai chang ve top mai
Tata amak em khop mai I chian nu se ni athi le to. Ma fili o chu a ring lo na a. Tata I benga chuan check den tluka ring ani tlat. Azoi ngal nguai mai. Aluron hai moi moi awangin bangrin chanin ading khur ta hlok-hloka. A om chu no tu nei ang mayen aron tot hle bok. Tinge engwang nge amakani. Ma fili chuan arum a hruai lu ta. Engtin nge kaldonem kalpui du em ati seu sewa. Tata iro angoi reng thung. Aril ru abuay ani. Seni chu engwanga thi nge ani ang le. Jeje an aron kol le a ala tavat. Amakani tiro engtin nge ni ang aron ti. Kasilaw je keile nang le so matsia kan bang to anya ati thei sham. Engpo ni se karon pheyang lo in siam la o. Arwangan la postmortem don save mi pa jok na nana chu a in thunun thei deu ani mele. Tata ipo khuru derderin in siama ma filikhan anu te alo zukai thawbok. Anu po amang ang takzet ti alangta. Afan hun hi alo la thleng ve lawang ti asoi thei mi alo. Jeje aron thlenga ankal ngal. Seni chu berotlanga cottage pakhata arwang char alo nia. Amutu po cottage enkol tu ani nge nge. Tha ani ti achian na chu anak ding lama vi na nu ma a oma. Tin anyan chai ve shep ti pindan nokdan changte. Ama seni tin kara vun them ni om tak lo om te chuan atilang chiang ang reng. Police dan po chui zui ati olsam ve de wang chu. Melma anei om shiat ani lo. Achung te tan po alu hai thak du via wang. Tata ile jeje te po an vatleng phei ve tu a. Ruang ero ala thleng lo. Seni hi anu hawa om anni a. An unaw zinga naw pang berdot tu ani. Anu akong ay thakir mai achap na sa si akong thul. Seni unaw te po an chap hom mai. Tata ipo tun chum chu achap ve ta fapa. Ruang aron thlen nu phei chuan chapri in chung chu akhat ani ber. Chalai kal khom te po anin shuve sap mai. Thil hi amak emani. Athin rim thak bok si. Police dem na po anasale ngotang. Heti zat an thito a. Chui po an chui chuak thei lau chu ani si a. Atoi zongin seni chu William ani le ta. Tata ipo seni thi sar hulai chuan a chaw thei kop mai. Mut a muchabok si lau. Seni thi zana athom sia zong te kha seni ronzol ko na ani aring deu. Kamin hulama khan engthom a shazui to lau nen. Ama midoi zep ani lau boka a hlau te chiam to lau. Seni thi nu atang phei chuan an film khur zuala. Zana phei chuan somale jeje te po an chuang mangmang lau. Tata ipo Christian aron ngai ven le chana akhong ngai ve bok nen. Ma senu la tlangwal na ang zong ina bevak ta lau. Seni thi atanga ni thumna tata e chuan thil mak deu atong tatlat. Ma fili in bual zo a in thak lain apa in akhol alak thei lau thule. Ma fili biak adu thu soin aron khola. Ma fili room avalu chuan alo in thak mek. Ani po phone keng chungin ading ve reng. Ma fili hnung zang ti ila adar ve lam anyang chu. Chulai vel chu apil shut maya. Hamna nu mani om ta khiana langani. Seni ashe chuak ngal nia. Nga tinge idar kha tia zo chuan. Nizan matsa ka lem dewa ka tluan i hi alo ti olsam eta. Ring hel ma se zo nun chia angai to lo. Ba ka engtin nge chu tiang thil rap thak chu ma felin ati thei reng rengang. Ami zia zung nen po anin me hlol lo. Alu athing nar mai. Ma se mak devin azan mut muna ti angai to tarenga. Ma felizia shim te adang lam thut chin te. Anu le ama tata i angai mo zia te engkim zong. Athau thuta. Ma se engwang nge ni ta ang ti ina phun chuak sep. Elistenen an pathuminan bazara hetia anom ho hi chuan ma feli laka po han ngai bil tur om ngai lo. Adu sakber emoti mai tur hian om chen. Ma se thin lung takin tata in apo thei ngai lo thung. An bazar po chu an hon lama Crisador an peng ho a ani po alo om ve. Elis chuan abole chenga tata imi ta kham lek.
Chris a en dan hi ani pun a in shi thiam to lo Chris a chuan tata nangkor fualem ni hak ve don in nei ni chu fiam thu ti sha chet thian ati a ai puan ka bi ve don alo ti ve mak ti fu in ti mel zet hian yes mui wacha kom to ve alo ti khawa Elias iner sakle amit meng rang chu tata in a mu mai mi alo chu wang chuan nuam lo ati dewa wangin karila cham thil ayang u ati tadaya seafood dor hon thar Chris dor bulloka an lu dial octopus chu ave chin reng reng an du awangin an cha ta a Elias chuan oi mira pi a ka du le lo mai kai kwang ka du ti in a order le a kai kwang aron thlen chuan Chris amazona wada pa in min khe sak donem ti in a milral Chrisan no pangini to lo hi ti in a lo nui suk ringot ta tai lam hoin enge an ati tadaya ta tai chuan Elizabeth me veng se atui ati sap ringot Elisu ati tau ti alang reng ma fili ero alo ngai ven lem lo wangin eng ma she ve lem lo an ezo an ho ta ngala Elisu atong to manglo tata ila mi hanbiak chom vela zei hoi se lawa angoi ve reng top rin pu te in nei ni poron thleng ta jing kara changin phur takin an che chaw chaw mai tata ipon je le soma asom ve a an chian thita ti an soi mai ruati te lampo an ron tel than hem viau biak in hong lawa in nei ma ni se an phak ang tokin anin nei ro pui viau ve rinpuya te ina ruati aloi luta Chris apo anal na roe rinpuya ai ma in mei chi hau mi dala ta tai ero simple te ina in cheve tu emo mi ta chuan amoi ve viau tho tura nga yang tai lama in nei roi an kil hau lain Chris aron ve thuak thuaka ta I chi pa chul zau pa in e chawang che ati sup akal nuwa jeje an zoi te hian he pa hian farnu angina en lo che ka ti kha ati nuwa tata in room zeta melin ininom ati hluk ma filile Elias te baka an ka zen nang te po an hlimin chu ei huaina an lem ve se kani nge yang an mit menga changina lang reng mai ma se tun an ngai mo wak lawani mel ache boile amwal pho zongin an omlem lo boka zana rin pete chu hotel lama anriaka tata ipo chaw ve deu nge khum ade rwalin amu hil deu thoni e amu manga seni le zawi te la muzui biak chong atuma an chong do mi alo lungai melan pu a tata I har chuan amak ati kher mai angai ngal vong bok police lam la in eng ma thu thar an nei thei si lo mak takani Zing a harwala a message don chuan ati nui sak mai Chris hena changin nimin khainal takzet me chei lo ni e ti ani huat tur aum lo boka kalome awati ve chanhula ma rin pu te po honeymoon mangturin silong an pantaria rin pu yan chula ti vak lo na a ruatin adu tlat si anhial thei ta lawani zanja an eidon hnai ti a jeje anaron khola tual thatu an manto aron ti hlol mai tata ipo chi ai ve deu anu ti ashil ngala ma felile Elias te ron omlo tunge dia zo chuan kalasha big lo mi pa ni ti chia ka sha aron ti hloplop thu thar an ngai chang le mai niang chu tiang chuan thu chiang jok an ngai chang tarana tata I phei chu aza sek to jeje nen anin be chen mai jeje thu sha dan la chumbung ang reng si seni thatu a in puang ti kha ani deu top maya midang zawi pe ka nun puite thatu alo ni kherangem ti la shia ta ni lo mi pakha thil ti ni tura khan an ngai kha ania ma si an ngai angot kha lo ni lo ve thei thau Christian aron bia a thil omzia alo she ve to chuni in imu ta chiat pha em engtin ngei aron ti a kachi ai ve dewa awati ringot kalau kalang o aron ti chuan tata ia lai ringot nga tinge awati sham ka khongai che chuan ka ngai bok che ti chan na chu tata ina chang to lo angam lo ani ma zo kang chu khatia nga aron ti khan azak tlat
engtin emoni a umbok si mudona po thu thar engma an sha thei tak lawa chuan tata I po chuan angai ven hluai du ta bik lawa a ero anwam lo ruviau amu hil theilok lo le ngal atu ka harwala phone en chuan morning thoda mangche ti thu Chris ne na changina dong le ta zebna ke mo mu no ma ti veng veng nia Chris chu au mai lai pon alo ngei to ve fo to ti in sha chwa pha asoi ang tak tak khan me chadik tak ani zia aron lang chawin bialpa anei ve don ti na em ni ang twal thatu chungchanga po thu thar chu aron omta a khapa khan seni chu hwat wang po ni shan lavin seni zu roinen anin hial thin rim chuan atum lo devina thati a in soya ama in puang ani bermai chu police lampon midang thina chungchanga zon an nei tarenga ma se khang midang te khachu atha an ni lo ti asoya achang ve tlat an handop ngal pon eng thudang ma an shi thei talo tata in khapa in puan a shiat phat khan oi lo riau na nei ta tlat jeje po shila jeje ero chuan thil ni thei ani ve tho khami zan kan se ni kha roi mia wa ba ka aruya kol zai shiat kha ati thung so mo pon complain anei lem lo tata I ber jok chuan angai to na sa tha tum sa ni lo che avi na chem te kha khoya chang awalak nge ni ang apai sa nge a chuak lokong awala jok ti angreng midangin hau tham an ti tur ang chuan aril ru ati boi riau 12 October ain puang zo vek to boxi central jail lama an phur thla to le ngal police lampon midang thatu te kha ngor takin an zon chun zom zela mi pakha thil ti angai te pon an ngei dan an thlak chho janta ta tai te pon exam chhota a azir lem lo boka zeb lo chuan ati thalo zirlai mu ta khan a lo deu sek bok nen adem shan lave Christian aron be fawa chatak chuan a chang ve thau bok adora ero akal to ngai lo tin ama Chris apo Malaysia jin turina in tin to achan boka an ina po aron lang ngai manglo tatai class bang in alu chuan arwati alo chuwanga an lo hodon ti ashalok me alo in lo thleng to mo ti in abema save a arwati po chuan kan pa alung leng renga chamreng chi po ani lo ti in anui har har adul ero alapuar shan lo soitu angin araina hochi alo ni bok nen ama acher deu kwama aki root mai ma felile elias te po in chei devin chu an lo tum ve meka elias hi acham rei ta viau khulam an boy lem lo te po aniange ta tai hian ngai be she viau ma se ama a Chrisatinen thil anei ho chang khan elias hian abiak tlem ba ka ama anga mel him sar ang khan ama chon to ngai lo Chris awang ani angti churing thoma se nula tlangwal na lam hoi ni lovin unaw an lo ni na ani mishang jok angai chakha athik nia angai in swak don lo ti na be masa a ma fili zokin Chris kan thla don naktu ka jin to don sia chokan e swak don na ati sar ma fili hi a in che phei chuan a mel mu anwamin azang khai sot tariau tin anatna ti to mayang adang lam thut na kha chuak le ta mia lo bok alom lama nga yang Elias wang te po ani mai the anin kwalin anin zuina sa a aveng ve te po ani ange Elias ero chuan tata ichu mel po mel lo tata iphone aron ri cha boka Chris alo ni inron kal don to dora kom to o aron ti te ngota shethiam vak lo hian khoya mo class kan bang chia ti ina zo thu o cho kan e chwa don kha an shil lo che mi aron ti zoma a shile kalau kal ve pe lo ka chawa ati de mak a chan po ngai to thiam chuang lovin a thin arim de hlur ringot a chek hluka amak kalau be sei to che chin aron ti dam thlupa ma filite chuan ron kal don ati mek lain elise chuan na fe hian ron mela achang tu nu beri tel lo chuan ava ho don ve aron ti te chu angei tlat kada ti le da arwal ngala ni zana le kha azirei dewa wangin phone po in man lovina mu a atu kala tho haya wangin man mo zetina chuak bok exam an chan ngal ta bok sinen WhatsApp alu chuan isin theilo dana i boy ni email
ka zin don sia cho ka e chwa pu yang cheu ka lo tia ka lo be siang che ti thu Chris hne na changin alo dong reng tak taka ma felite bula po lo soi thau ani oma tu na an chuak to dona kam khat pon atel ve thu an shil lo Elias chuan galila ti in ma feli amela tata ingei ve deuh chuan ka chaw dewa ka local ve theilo thu min lo shil sak mai ru o ati ve ngat an chang lo ve ve an chuak zui ta ngala mu cheze tin ruma alut khuma amuzang thal thopa Elias hian angai zong monile ati sep alu thing narin in bol turin bathroom alu tadaya masria in bol light chuan engtin nge ma fili te chuan an shil ve theilo jok ti angai to char a in thak zawa arami azok puya ani hi chu pui po ngai em lo among azan ba ka ache thiam riau zanria po nei ma deu apa te meeting don wangin arwati chu atong siam renga naktok chu kanu ten chu ya min som ve sia kan va e ve ang ati chuan tinge min vashil ve lo ve rin puyan alo ti chat adar san akpa im ke ma min shil chuan atok renga lom ati ta thena engma an soi zui to lem lo tatai ero ma feliti awanga amu cheta hlek awang nge achong ve manglawa achong tam lo ve shim bok nen apin tana chau hnu loka ma felite pon ron hove a room an lo rualin an chong zui ngal bora enge an soi ti ero avashi chia lo lung oi vak lo rol ni in a sha Chris a call adong ta chia bok o ati mol te topa itel lava hau khop mai chuan karon kaldon aron ti deuh ngal tong engei lo ti don ati chuan karim don che alat ti zui hey una wanin rim ngai lo ba ka me chia po kani soizom lovin angoi le dai Chris anui huk ashe zui ngal aner saka me chia po ini ka una noi ni lo bok a tha em ka pu po ka shil to kanu po aron ti tamai ta yameng pharna sa bedsheet a thama izakem mela engmoi shila ati ngek thil tam tak idang lambik jate engkim aron ti nguta mola iwahan chetak tinge hetei oma ati tan aza wange abiang po sen chan mai kalokal tile da arwal da izwe omhuna ain so mai jejia khola je ente Chris khan minlo englo de utak taka I kashelo engte ka omang avati ngal nok engma ka hailo ka ti reng kha ke chu itana tha ka ti afela a lotling boka aron ti do ai ka du lo o naw lom kan ni a in rin mai na ti a ni lo o naw in ni me lo isha lom aron ti ta saksi in a ve kani hi mi paho hi ti le a phone da arwal ngal zau thau kan ti ang deuh hiana oma ani le ni lo angin a phi ve sek mai dar thlanga ti avain en thul nula angin om ve ta ila ka chewak bik lo ani hi te a in ti vei thul a soidik me chenunin nungse makeup te mangin hanin duang ve che patil anganga ya en liam mai ho hian an kalpia satle angot mi alawang a chawul chuk lo na a adu om tlatani anu in alo kholta lai ro zetin ala a hei I u lo lenga lo chuk vela aron ti I u ati ri chu abenga ring takani ni e thisena inzom na omnya chilawa u le naw khan ni ve tlat si a phur ve thau si phurwak lo anga lan tum si in a room a chwa sana in hnoi pana a chuk thlak lai te chuan alung a phudot dot theimole chu tiang ema zam chu ala nei om po shelo sitting room ma Chris lo thuru na fa mu chuan a lei a chwa khum ringot Chris hlat dewa a chu ve ta a soi mai tura she box ri lo kabula hian lo thu te aron ti nguta ai ati deuh thlat iwa swali o ti ina ma jok chu awa inson ta thura enge ta tai chuan lo ti ngek anui suk du chaw email tha te topa I chia nang chu ta ina ti lai chuan zafe hian lo nuya angei om thiam ve viau
nang ma che in chiamin late chuan ka bial nu chu ni donem ati ta thor mai le tata in a he apeta chuat lam abi ngar bok akut ron lak sakina huma izak viawem ni ati sup khongai mel deuh hiana mela o ka zak a o chu ari chang ani ole phone a iron soidon nia a tha em zaidam che thian ati a tata I abungat oi Chris lo soi ta che local thu elise on sha dralin tata in akut ala sonvat tata hi karon len chana Chris a chandan chu a changma ma se elise chu a phur sur thung an bula ronin jeve in Chris chu akwale thuaka ka ngai don che ke poka chuk ve da yang itel lo chuan anuam lo ati ham mai nia inoi na ngai to ang che dadina ron shuain kala ron jinang Chris apo chuan alo ti ve a Elias chuan tata juice inila valaro ti in ron en ngoi rengina thawa ma che Chrisan alo chel ding mak juice kan in tu lo ka wa ho photange ho ta ye min lo thlaro ti na dinga akal ngal tata ichu akaya wangin azui lo thei si lo kong ka thlenga thla ve a ka jin chung chu lo film kurin lo in enkol tharo o ka lo ho watang mutui le ti a Chris thla na kha amut don thlengin abenga cham nia ani po hiana jep theilawang adu ve to ti hi JJ le somala chuan chang ve mai turin an ron tur sek le ngal JJ chana tur atai mek lain room le lama ma feli le elisite chonglong long chuan aron ti boy deu asia ngei tura soi an ni ti asia the ma feli chuan ama social top ka du ka unaw tak ni lo ma che hetianga in joina na manatan chuan ka phal lo ati a tata ia bo viau elisi chuan lok he ka ni pon min lo bia lom ti in a hello ngala o ke ni pon Christopher chu kan shil na salutuk a oi du silawa an lo in bed vel khanglang kha kan ngei ve top ta tai ta na za thlak ba ka Chris a alo du ve tak tak ani phe chuan ala khungoi thlak don Chris a lerin a bial no la in ti khophiana du a lo jil ve te mo o ni e anin choi dan chuan ta tai hi meichia a chiama a bial pa ni ma cha thei hne na singa kan pe ang ti ania Chris ate chu mire thei po ani lawa ka du lo tianga in ti hi ati mula mutmuna tata in lukham alo mir ngot thung athin lung chu chemte zuma wi ang main ana jok joka a oma ron no a boruak po akham khop lo chan a thu chuaka a he petin banglam amel ngat Chris chuan in fiam nan mai mo lo mana khang alo ngai sakna zong te kha plan vek mo lo ni poisa adu wang lekin alo hnai ani chu a mai a hop wong cha em chu adu lo ma si ami tuiron thla akwanga aleng hlol lo anu nen an mei thaila ya falak anga an soya angiriya mawanga anat na te khachu nep takani mi pa wanga adon son le ma chon ngai lo thilani a avoi khat na chu ana ve tur po ani tata chapta che mole chabor jok che athol hokang mole Chris a khol alaron kalzui a phone mel ngotin amit tui a shuhula zangkhai takin o atia chuan ronti tu o chu moi ti chen viau ma che tun din huna chuan aten poi ka til tuk du zok dang ka nei ani ati sapa Chris apo ngoi vung anua ta ye iti tak takem aron ti supa o ka ti tak mai chana choi kha ka she ema JJ khan ka du zong tak mi pa min lo mu sak to ani nang chu ka passion farnu fa pa ni reng jok ro ati nge chara a in rin tok na po aron changlian chaule ta ani mo ole mangchale aron ti a ta tai zoken phone chu ada bedroom a lutin ading wangwanga atak salum pupup le sa hala wang chuan a thom hno te chu hlip chokin sawar a ona a in bual ta bor amit tui ero aron luanglum le pia chen bang chu hnekin hetiang mi paten oma wang hian katla chelawang ngur tluang pui ka ni hi
mi pa ang maya thin lung khau nei tu ka ni ti in ama le ama a in fuya chu chuan ati chak viau mai khuma amut le chuan a chaw hnep ma se amut ero a chuak lo ti pi alamani bial pa nge ane yang bial nu ti angai to a bial nu ane chuan anu ril ru anadon em maya je puina nen bial pa chu ane nge turani adu emo du lawemo Chris run luina angai lo alo soi to si a len nge ya du ani mei chedang ang thovin Chris anen anin lai china a han cha ta ka chuan alo ngai chak to na tu midang laka ven him atum zia ti angai to alo thei bik lo dik tak chuan khatiang adua ta ngai sakha ni pon alo mamo ve em ani Chris chu a hlo cham ta phot chu ania bial no chalo tak ane renga a hlo cham na chu atan eng ma ni lawang chu Christopher apo amumengkar zial azu sekbok tata I chandan kha ngai to leta a thu chuak loi ama sha tok lekin thil thleng a ani nge yang tata hian min du Christopher a confuse wa ngai lo ti in a phun supa chun zom zel tur